Center Rensing rong pia rong along APHC vote kerega mai kapadu. Jaipong hithialong Congress asong atum pen vote kerega mai padupon. Congress asong high debt lote Article 244A nang pachun pivek popusi Rahul Gandhi kapangda. Pinya daba Abirta long pen Elisa Major bon kilingpi non-arjuik tha Abirtang ton pen. Diphu LSA long APHC asong pen karjab duna bang phu jai kathar phan ki ong dunga vote pen kapahai dun che phan pura Phuloni constituency alo prekja mahavar dode sang se vote kerega mai kapadupon. Phuloni constituency ka parlo center rensing ong pierong pen chinglok prekja mahavar long kedam tang thire poni phaing koi rasu cap arni Phuloni constituency APHC aro tum vote kerega mai kapadupon. Dhoniram timung kachari pon mayalong Sikh schedule kachari chalona ron mate Sikh schedule achakong ko ansi ke the puthak chethan chimu pon APHC song ja potum kaningje pon atengke APHC song di phuben ka chetoi duna bangphu je ai kathar phan jongsi pahai dun lo pulote kona so phan mate inglonga so kali dera tuma phan voter list along pen amening than pon fg lapen inglonga so kali dera tuma phan vorenga varsai amta inthan pon fc adular inglonga so tuma phan si vorenga hoi pipon thulap ji puta rada tuma phan klardak pen chethan pon BJP lapen Congress atumke ronga sora phan kapamang hua song mate kapacho baya song bino lasi nangkele ji MLA ke ligahut ke torchar jana phan vote pidunra jai kathar phan ke ongdunga vote pen pahai dun lo pulote inglonga so khai kumsi ke hai teng lu puta melong chethan pon Bangso mailong rensing rong pia rong raratum ador ke sodaga vote panahok hepin pen APHC song phansi vote pidun popusi lamchak che pidun renti Phuloni pen dirchuna rong pi karbyang live Lakhakre ke thom langhin constituency alo Jaipong hithialong non ke bangji MLA ke ligahut Lakhakre sirkap Diphu legislative assembly along Congress asong pen karjabdun sumrong hanga phan vote kerega mai inipon Kedam tang thereni phai thom kep arnigang sam por phahini malom Jaipong hithialong Congress asong pen vote kerega mai padupon Bangso vote kerega mai long Rajan Basumatari Langhin MCC mai phulong singhan se Langhin MCC chunbang Indro Teron Korkanthi Mondol in church Ron Singh Teron pen danglok penang an ke theki dingatum chetong du Tasila Sri tu nawi tu kerja ini kan apa dinner vote kerega mai long ke bangji jangmi ni phai isiar ni bangke Congress asong phan kapahai ponjia phan nanglitum katu kave ripak mate Congress asong atung phan ke ong tunga vote pen kapahai ponjia phan rara tuma thengno aluhi sarpu atung pen lam the chai non BJP asong atum election manifesto long karbyang long rara kar article 244A setami top on pe seta Congress asong pen abangke article 244A setami pachun ponpu na pen Congress asong atum a manifesto long ke article 244A phutha khai hoi tami top pon pusi Korkanthi Mondol in church Ron Singh Teron pen na the chai po mini potolo rasto bini ami BJP tongke Delhi pe dalo Dispur Kabiang lo Kedot nang Alam itu Josi Otomas pe Estefan Nangi Pulote Hile kauna so Tumhada Hodak pacirung lalu kente Alam itu Lamke sita lagi Otomas Hile cirung nak Hile Paling lo kedupen Alam itu dah cirung nak lo Kami budaya Ada deh ini dulu mati একেসকলৰ এক্সিষ্টিং এতিয়া MLA ৰূপ শৰ্মা আৰু এতিয়া আমাৰ এক্সিষ্টিং মিনিষ্টাৰ সুমৰংহাই ডাঙৰীয়াও বিজেপিত আছিলে তাৰ বাহিৰেও বিজেপিত ডাঙৰ ডাঙৰ সদস্যবিলাকে লিডাৰবিলাকে মোক কৈছিলে বিজেপিৰ টিকেট আপোনাৰ 1 নম্বৰৰ আছে আপুনি বিজেপিৰ টিকেট পাব বুলি ক'লে 2017 চনত তাৰপিছত যিজন বিজেপিৰ সদস্য নহয় থৰেন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম এওঁকে জিৰোটোৱে 1 নম্বৰত আনিলে মোক 1 নম্বৰ কোৱাটো মোক জিৰো বনাই দিলে এইটো প্ৰথম তেওঁলোকে মোক ঠকিলে দ্বিতীয়তে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ যিটো টিম কাৰ্বি আংলং বুলি কৈছে চিএম ছাৰ একেতে গোটেই EM MSC লৈ পেলাই মোক লৈ পেলাই এবাৰ টপ বহিলে
মোৰ যিমান ছাপোৰ্টাৰ আছে যিমান সদস্য আছে মোৰ সদস্যসকলক অভাৱ অভিযোগ তেওঁলোকে সহায় কৰিম বুলি কৈছিলে মোৰ ছাপোৰ্টাৰ গাঁওখনো উন্নয়ন কৰিম বুলি কৈছিলে ৰাস্তা ঘাটৰ পৰা অন্যান্যলৈকে কিন্তু তেতিয়াও ঠকিলে লাষ্টলি তেওঁলোকে ঠগাৰ কাৰণে Langhin pensar pangring tikathar karbiang long lai Hanjang lang so pathua klamalong pini rotoning tiaphan vote ke hang pia mailong bang suring koi so se kachetong araratuma phan non ke bangji Assam Assembly kilik kapadolong Congress asong haitet lote karbiang long farman article 244A na pachun pipo pusi video conference pen Rahul Gandhi mailong pangdakpon Assam Assembly election ahud Bokajan LAC along hin asong hijanang bong kachepahai jiaphan dode sangse vote ke hamai padolo Lasom si pinikijut si Bokajan LAC along Congress asong pen karjatun rotoning tiaphan ongdong a vote pen kapahai jiaphan Rahul Gandhi ke bangji palong bangsuri kep sosiarat chetong dunrintilo Bonta botor bokan ke memeda rajok raramai pe aklamalong nangle dunun edet setami karbiang longara raphan ke claim piponji lake article 244A an parta Congress sarkar banglote son pho angdeng ke claim ponje phuthak Rahul Gandhi video conference pen raramai pe along pangdakpong जोत ने आपको 5 गारंटीज दी हैं पहली गारंटी CAA को हम असम में नहीं लागू होने देंगे ये असम पर एक आक्रमण है आपकी भाषा पर आपकी हिस्ट्री पर आपकी संस्कृति पर कल्चर पर यह आक्रमण है इसे हम नहीं लागू होने देंगे दूसरी गारंटी 5 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे तीसरी गारंटी 365 रुपए मिनिमम वेज टी गार्डन्स के वर्कर्स को हम गारंटी करके देंगे चौथी गारंटी 200 यूनिट महीने के बिजली के आपको मुफ्त में हर परिवार को दिए जाएंगे पांचवी गारंटी 2000 रुपए महीने के असम की हर हाउसवाइफ को कांग्रेस पार्टी महाजोत गारंटी करके देगी आखिरी बात जो हमारे हिल ट्राइब्स के लोग हैं बीजेपी आप पर भी आक्रमण कर रही है आर्टिकल 244A को वो स्क्रैप करना चाहते हैं हम आर्टिकल 244A को इंप्लीमेंट करके आपको देंगे भाई और बहनों इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को महाजोत को पूरा आप समर्थन दीजिए भारी बहुमत से जिताइए और जो हम आपके लिए करना चाहते हैं None phoi Bokajan LAC alongki nitum Congress asongsi phantrok sipen haipon vegji anparta pini suring koi sosya muluk kachetong lake BJP aphan ke kroi kriya ratum Congress sarkar si nangpo puajok amina atangka pensi mayalong nang kachetong dun puta rotoning ti pherang gyang nung pangda It take 101% kitchen and events na me pula kaya na long highest vote pen hypo 70,000 vote pen hypo ladak nali tum thek long lo rat atum phansi tum gari pura ta kipiu ne tum ke matto 2 3 4 5,000 amuni phansi tum hancho office na me ladak la na ki onga mulu suring ko ne bak armu samido nali tum thek long lo hili tum le tangka poisa ki pipen ke ban kali lo rat atum sa ni kya se nangbar pum BJP tum ke chok che jone se BJP tum rat phagi chelega jone se ke BJP tum ke claim ye puana ka ke claim plebe ke pacho bai jone lasi ka do kabe pini nangli tum hoi pe ka do kabe karbiang longara da tu ka do kabe akhai pula ka do kabe religion phalo rili hin pe same chuning rila congress phan lan se bot ekipi pe ke bai ye phan da pe BJP phan ke ladak angkur phelo ngan same ka do kabe here ke nang ko Ongdung araratum matha pangching pamera Congress aphan vote pipen pahaisi BJP asong aphan angkura pholong helang lapsi non ke bangji aro achekloni phai hiniar ni benke BJP aphan ar plungnang poputa rotoningti pherang kyangno pachini Resonance report Karbiang Long Live Lakhain koi vothat langso legislative assembly constituency along BJP asong pen kachotoidun rupsing teron aphan ke ongdong vote pen kapahaidun chia phan pura CM ronghang pini vote ke hang kapadu siarni methanga hemalong bithung reng thama araratum pen kachiparyamai kapadupon pinap dik mate jangmi puni phai siarni ke vote ke jogarni
lapen rada tuma phan vote ka chohangar ni ke pini kapadu silo warni ke hok pona tengsi Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram rong hanga hin pen sitame ame thanga constituency bithung reng thamalong ke do arara tumpen ame thanga hemalong vote that langso LSC long BJP pen kapar jabduna bangpu EM Rup Singh terona pharman vote ke hang piamai padupo Melong CM tuliram rong hang kaningje pona tengke sarkar ke dua song along si kaike ta dodun thit nangji athema sarkar ke dua song atumsi nangrap thek joji lasi nangli tum kisung ke boy ke do analong ta nili si na arjabdun thipji pusi lamchak che pipon alangli kaningje pon thua tengke sarkar pen abar sainang ki piponji joy ke pen break jam kaching thura sayamu pen danglok ake joy pen suarlo jasemet sarpi maratuma phan MLA kilik BJP atum puthot sarkar chari ponlo bulote aprang pharoner kebra thom kebadim non ke suri ke thom ansi pipon po lasi lahayawar cycle longje phan pulote nangli tum ador ke sodak avot panahok hera Rup Singh terona phansi ke ongjung avot pen pahai dun vekang po kita CM tuliram hang hin pen radaphan kachuni ripadupo Dongkamukam pen Vicky Bay Karbi Anglong Live Tangte pinya daba Abirta ke lapan sikang tonik lo domi thak me kardong